Momentum. Novi impuls za zaboravljenu muzičku eru. Momentum. Novi impuls za zaboravljenu muzičku eru. Napunio 18 godina u junu i ne zna šta da radi kada položi maturski ispit. Ljudi su zlobni dok gledaju njene grudi. Ljudi su vrlo zlobni dok gledaju njete. Ona se budi. Ona se budi. Života nečim joj pune glavu. Krpice, lutkice su stvari za devojčice. Igrati lastiš ona nikada nije znala. Skuvati ručak nikad nije bila njena stvar. Se budi. Ona se budi. Ona nema nikoga da joj kaže ti si moja, ti si moja, ti si. Ona nema nikoga da joj kaže ti si moja. Zar ona može da misli? Ljudi se čude, zar ona sme da zna? Igrati lastiš ona nikada nije znala. Skuvati ručak nikad nije bila njena stvar. Moja.
Znači, ovo je pravi momentum za emisiju Momentum na Radio Orange. Moje ime je Janez Bončina Benč i oranžiran sam do kraja momenta ovoga. Pozdrav za sve slušaoce, ćao, ja sam Lena Kovačević, a vi slušate Momentum Radio Show. Alo, ja sam Deda Dobri Stari iz Klape Husi i pozdravljam sve naše ljude u Beču koji slušaju radio show Momentum i najkvalitetniju XU muziku direktno sa vinila. Još jedan ponedeljak, 19 sati, na talasima ste Orange radija u Beču, 94 MHz FM stereo. Slušate emisiju Momentum posvećenu muzici sa područja bivše Jugoslavije. Moje ime je Milan, ja sam vaš host i vodim vas kroz stare dobre zvukove sa područja Balkana. U ovom izdanju, u decembarskom izdanju emisije, imat ćete priliku da poslušate intervju sa frontmanom grupe Haustor, Darkom Rundekom, koga ne treba dodatno predstavljati. Kao što već znate, sve dosadašnje snimke muzičke emisije možete preslušati online na sajtu emisije momentumradioshow.com, a kontaktirati nas možete putem e-maila momentum@o94.at. Uživajte u narednih 50 minuta. Kao što sam najavio, imali smo priliku da ugostimo Darka Rundeka, a uz njegov intervju možete očekivati mnoštvo dobrih hitova, što iz njegove solo karijere, što iz karijere sa zagrebačkim New Wave bandom Haustor. Uživajte i čujemo se. Živjeli drugarice i drugovi, dame i gospodo, dame i vitezovi. Dođite na naš koncert u Beču u martu. Zaboravio sam točno gdje sviramo, to ćete lako naći na Google i naravno svi vi koji sam nabrojio ćete ovo čuti jedno samo i zbog toga što ste slušalci emisije Momentum. Momentum, novi impuls za zaboravljenu muzičku eru. Prošlo je 300 godina, opet sam tu na tvom pragu, zagledan u oči tvoje, bistre tvoje crne iskre, prezrene. Uzmi me, sve me moje bijele dame varaju. Uzmi me, tvoj me tamni bubanj mami. Uzmi me, sve me moje bijele dame varaju. Uzmi me, tvoj me tamni bubanj mami. Jer kud ti prođeš babilonske baklje tek tinjaju, a za tobom samo zvijezde jezde igraju. Kud ti prođeš babilonske baklje tek tinjaju, a za tobom samo zvijezde jezde igraju.
Osjećam je iza leđa, ispred mene veliki brod i besmrtna djeca i sunce koje tone. A onda mi njena ruka takne rame, buka luke pada na nas. U oku vidim plamen i tiho je, ko kad mašina stane. Danas je taj dan, zlatno nebo iznad grada. Danas je taj dan, danas je parada. Iz ulice lete njena crna kola, duga noć je spremna za nas. Pali vuci, nestaćemo brzo ko suze na suncu. Sad i pobjeda je šalej nad djevojke u luci. Hvala za stvar, sad i pobjeda je šalej jer dolari su vrući.
njena ruka takne ramen, buka luke pada na nas. U oku vidim plamen i tiho je, ko kad mašina stane. Zadnji pogled na Jeršalem, na djevojke u luci Kazahstan. Zadnji pogled na Jeršalem, jer dolari se luči. Zadnji pogled na Jeršalem, na djevojke u luci Kazahstan. Zadnji pogled na Jeršalem, jer dolari se luči. Zadnji pogled na Jeršalem, na djevojke u luci Kazahstan. Zadnji pogled na Jeršalem, jer dolari su luči. Zadnji pogled na Jeršalem, na djevojke u luci Kazahstan. Zadnji pogled na Jeršalem, jer dolari su luči. Sa nama večeras Darko Rundek, koga ne treba dodatno predstavljati, frontman legendarne grupe Haustor. Darko, hvala na izdvojenom vremenu za jedan kratki intervju u kojem ćemo da prođemo, da kažem, kroz sve faze vašeg stvaralaštva od samog početka pa do današnjeg dana. Dotaći ćemo se i tema koje se bave ekologije i održivog razvoja. Dosta vremena provodite u prirodi na moru gdje ste snimili spot sa tuzlanskom reperkom Sasijom. Da li mislite da će se Balkan lako prilagoditi ideji održivog razvoja? Pa, mislim, Balkan je još do prije, šta ja znam, možda 100-tinjak godina živio manje uglavnom po principima održivog razvoja. Kao ostalo, zapravo i većina ostalog svijeta. Mislim, industrijska revolucija je dovela do određenog debalansa koji još nije bio globalan niti toliko destruktivan kao što je danas. Tako da, vjerojatno onima koji su kasnije se uključili u taj vlak ove termoindustrijske civilizacije, njima bi možda lakše vratiti se 2 koraka nazad u neku situaciju koja je u nekom prirodnom balansu sa drugim životom na zemlji. Dosta vremena provodite na Braču, gdje pokušavate da napravite ekološki samoodrživo selo. Možete nam reći nešto više o tome? To je jedan pokušaj koji je još uvijek u povojima. Imamo 4 hektara zemlje, od kojih je pola ima prilično plodnog tla. Znači, na Braču ima malo zapravo mjesta gdje je baš zemlja dublja od par centimetara, a u dolcima, onim mjestima gdje se slijeva sa brda, bude parcela na kojima može biti vrt ili vinograd. Imamo tamo neki 700 maslina, dosta prostora za vrt, ali ljudi su uglavnom ipak vezani i uz poslove u gradu i to su sve ljudi koji nisu uglavnom sa sela, nego su odrasli u gradu i zapravo moraju ponovo učiti neka umijeća koje se već polagano zaboravljaju u tim ruralnim područjima, ali korak po korak nekako pokušavamo to, kad budemo, da barem pripremimo situaciju kad dođe do kolapsa koji se sad već prilično jasno naslučuje, da ne budemo potpuno nespremni. Živite u trouglu, Brač, Zagreb, Pariz. Interesuje me kako je bilo živjeti za vrijeme ratnih dešavanja u međunarodnim vodama Jadrana i biti muzički urednik na Radio Brodu. Bilo je prilično nevjerojatno, jer
nisam nikad zamišljao da bi mi se tako nešto moglo dogoditi, niti sam nikad bio muzički urednik, tako da ja sam zapravo muzičar, ne znam, songwriter, bla bla, ali i radio režiser, uostalom to je za tu situaciju imalo dosta utjecaja, jer volim raditi na radiju, tako da smo se, Vedran Peternel i jako smo bili muzički urednici, smo radili vrlo zanimljive programe i nekako imali smo priliku zapravo raditi radio naših snova, radio koji nije samo da vrtiš muziku i puštaš vijesti, ne znam, nismo mogli recimo imati kontakt emisije, zbog toga što da bi neko došao do nas i morao nas zvati preko satelitskog telefona, da što ljudi nisu mogli. Imali smo neke veze sa ljudima koji su imali male radio stanice za komunikaciju na terenu, tako da smo tu, mislim, odigrali prilično pozitivnu i važnu ulogu u spajanju ljudi koji su ratne operacije, prije svega u Bosni, razjurile, spajali familije. I to je bilo vrlo korisno. A ostalo je bilo neki pokušaj provaljivanja ove blokade propagandnih mašinerija, kao sa tim da nudimo objektivne informacije koje su u tom trenutku zapravo bile prenošenje informacija glavnih svjetskih novinskih agencija, Reutera, AFP-a i tako dalje. I s druge strane tu su bili novinari, uglavnom nezavisni novinari koji su se kao takvi već deklarirali i ranije iz više republika bivše Jugoslavije, koji su prilično harmonično funkcionirali na tom brodu. A u ostalom čovjek baš nema puno izbora kad je na brodu, jer mislim, ako se nekim posvadi, nema kamo otići. Dok se ne vidi kopno. Uvijek su bile tako nevine, te tvoje crne oči, ko da nikad neće proći. Ljubavne igre ona ne vide i nikad neće moći, sve dok samo strah ne ostane. Da je sve to igra, što sam ja zbog tebe sam. A što ćeš sada kad si stigla do zida, a doma nema goluba da te miluje. Uvijek su bile tako te tvoje crne oči, ko da nikad neće proći. Ljubavne igre one ne vide i nikad neće moći, sve dok samo strah ne ostane. Teške se kiše spremaju, kroz tvoj se prozor samo jablani vide, nad gradom munje sjevaju. Uzalud pitaš ko ide, uzalud pitaš ko ide, uzalud pitaš ko ide, uzalud pitaš ko ide. U daline, u planine, u stahije, kroz kapije. Da si stvarno mislila da je sve to igra, što sam ja zbog tebe sam. A što ćeš sada kad si stigla do zida, kako vrijeme se sprema, a doma nema goluba da te miluje. Stari stražari sjevaju, kroz tvoj se prozor samo jablani vide, daleki momci pjevaju. Uzalud pitaš
nikad do kraja. Večer u gradu ti donese neki lijek u nekom kutu gdje samoća se zbraja. Uvijek s malo premalo para, kad upale se svjetla ode dim, a miris noći opet postaje stvara. Ko mnogo puta do sada on sanja kako beskrajno pada. Bilo je rano jutro tada kad je ostavio sve, čuo se samo kako ptice pjevaju. Onda je stajao dugo s druge strane ulice, pustio suze da se same slijevaju. Uvijek sama nikad do kraja. Večer u gradu ti donese neki lijek u nekom putu gdje samoća se zbraja. Uvijek s malo premalo para, kad upale se svjetla ode dim, a miris noći opet postaje stvara. Ko mnogo puta do sada on sanja kako beskrajno pada. Bilo je rano jutro tada kad je ostavio sve, čuo se samo kako ptice pjevaju. Onda je stajao već dugo s druge strane ulice, pustio suze da se same slijevaju. Bilo je rano jutro tada kad je ostavio sve, čuo se samo kako ptice pjevaju. Onda je stajao već dugo s druge strane ulice, pustio suze da se same slijevaju. Ja bi mogao da mogu, ja bi znao da znam. Ja bi mogao da mogu, ja bi znao da znam. Bilo je rano jutro tada kad je ostavio sve, čuo se samo kako ptice pjevaju. Onda je stajao već dugo s druge strane ulice, pustio suze da se same slijevaju. Ja bi mogao da mogu, ja bi znao da znam. Ja bi mogao da mogu, ja bi znao da znam. Ja bi mogao da mogu, ja bi znao da znam. Ja bi mogao da mogu, ja bi znao da znam. Ja bi mogao da mogu, ja bi znao da znam. Ja bi mogao da mogu. Trenutno nastupate sa različitim konceptima Darko Rundek i ekipa Rundek Cargo Trio. Kakve su razlike u zvuku playlisti? Pa ovaj čas Rundek Cargo Trio više ne postoji. On je prestao postojati negdje početkom ove godine kad smo održali zadnji koncert trija u Beogradu na danima Rundeka u Domu omladine. Tako da sad postoje tri formacije, Darko Rundek i ekipa.
koja je iznijela projekt Apocalypse Now koji je bio na cesti zadnjih 2 godine i Rundek kvartet koji je sad počeo nastupati i sad sam imao par koncerta sa Izabel kao duo i to isto odlično funkcionira. Tako da nekako, da. Ali ovaj čas je u fokusu novi album Darka Rundeka i ekipe. Vidio sam spot za pjesmu Savana sa Sasijom iz Tuzle. Interesuje me kako je nastala ta saradnja. Pa mislim da je zapravo u samom početku tu bitno bilo što je Maja Valjak, koja je naša menadžerica bila i s njom surađivala dok je još bila u Menartu i tu smo se nekako povezali. Mislim da je Sasija ona vrlo jedna temperamentna, pametna, talentirana žena i bilo mi je s njom lijepo surađivati, tako da mi je drago da sam mogu pomoći njenoj karijeri. Poznati ste kao autor koji je pisao, da kažem, društvene angažovane pjesme. Da li pratite političku situaciju u regionu ili se poput teksta pjesme Ima ih bavite globalnim dešavanjem? Pa bavim se prije svega globalnim dešavanjima i kad ih prevedeš na lokalne dešavanja, to je onda uvijek pitanje ko je koga pokro, ko je iz koje partije nešto ušićario, bla bla. Mi se čini da su to uglavnom ove prilično nebitne bure u čaši vode za koje vrijeme se puno bitnije stvari globalno dešavaju. Tako da misli globalno djeluju i lokalno, mislim da je to odličan slogan i pokušavam ga se držati. Što se tiče koncerata koje ste imali, održali ste najveći koncert u samostalnoj karijeri u Domu sportova, sad se ne sjećam da li je bio prošle ili pretprošle godine. Pretprošle godine. Interesuje me na koji način se, ako se razlikovao taj koncert od mnogobrojnih koncerata koje ste imali u svojoj karijeri. Da, taj koncert je bio zapravo ne baš posljednji, ali posljednji od najvećih koncerata u toj seriji koja se zvala Apocalypse Now i koja je bila proslava 20. godišnjice od izdavanja albuma Apocalypse, koja je ujedno obilježila nekakav moj, recimo, novu fazu u mom djelovanju, jer nakon što se Haustor raspao 90. godine i nakon što nisam djelovao uopće za vrijeme rata ovdje, i nisam izlazio na scenu kao pjevač svojih pjesama, nego sam radio muziku za kazalište i film. To je bio povratak na scenu i to bez Haustora, nego kao Darko Rundek i sad to je kasnije prerastalo u suradnje malo dugotrajne suradnje sa muzičarima koji su dobivali karakter benda, pa je to bio bend koji se zvao Darko Rundek, pa sam nakon što je izašao Apocalypse, koji sam rekao da se taj bend zove po onom poznatom pjevaču iz grupe Haustor, kao što se recimo ali da je to bend koji se tako zove, a da to nisam sad ja. Ne? Nakon toga je bila suradnja sa Rundek Cargo orkestrom koji je nastao oko albuma Ruke. Onda je iz tog orkestra ostalo nas troje, pa smo se zvali Rundek Cargo trio. I onda kad se pojavila ta ideja da se obilježi Apocalypse, izlazak tog albuma, onda smo napravili jednu vrlo, vrlo pomno pripremljenu turneju. Zapravo, vjerojatno nisam nikad sa toliko strana pripremio jedan svoj muzičko-scenski projekt. Ja. Tako je to bio jedan režirani spektakl, kostimirani sa autorskim videom, sa autorskom rasvjetom. I to je za mene bilo i neobično i naporno i tu sam zapravo bio samo jedan od uloga u jednoj priči koja je nadilazila moju trenutnu inspiraciju na sceni. I evo, to je trajalo do ove godine i sad i ta ekipa koja se okupila prije svega za tu koncertnu turneju, sad snimamo album i vjerojatno ćemo kao i sa svim dosadašnjim postavama objaviti 2 albuma, pa ako se poživi dalje, bit će opet neki sljedeći projekt. Na svoje loše dane volim gristi sam, piti i lutati po krčmama, al često stignem samo do njenog pogleda. Ona je divna žena, ona dobro zna da takvi dani svrše s gužvama, zato me zove k sebi da bi mi pomogla. Ja jedna nisam pasin, zapamti to možeš raditi s njim. Za mene je već kasno, da bi jedna htjela da sam stalno njen, valjda je tako često nestane, ona me uvijek ima u svojim mislima. A kad je želim reći da je bolji kraj od naših bjegova i zasjeda,
mene je već kasno, ja jedna nisam tvoj sin. Zapamti to možeš raditi s njim. Za mene je već kasno. Sretne putnike po krčmama, ja pitam da li je znaju i je li ponosni. Kažu da još je lijepa i da ima stav, al često čak i kad je vesela, opaze plavu sjenu u crnim očima. Ja jedna nisam tvoj sin, zapamti to možeš raditi s njim. Za mene je već kasno, ja jedna nisam tvoj sin, zapamti to možeš raditi s njim. Za mene je već kasno, do mene nema puta, pogledaj sve bijelo zima je. Do mene nema puta, pogledaj sve bijelo zima je. Do mene nema puta, pogledaj sve bijelo zima je. Do mene nema puta, pogledaj sve bijelo zima je. Ja jedna nisam tvoj sin, zapamti to možeš raditi s njim. Za mene je već kasno, ja jedna nisam tvoj sin, zapamti to možeš raditi s njim. Za mene je već kasno, do mene nema puta. Do mene nema puta, do mene nema puta, do mene nema puta, pogledaj sve bijelo zima je. Sigurno pratite regionalnu muzičku scenu. Interesuje me šta slušate, koje pojedince bi možda izdvojili? Pa zapravo na neki način mene nikad nije pretjerano zanimala, sad me još manje zanima ovo što zovemo neka velika medijatizirana scena. Dakle, nažalost, evo, znam za Porto Mortobu to što Roko Crnić svira bas u ekipi i suradnik mi je na pjesmama i on piše pjesme od koje će neke biti na novom albumu. I već i prije, ne samo zbog toga, sam pratio zagrebačku klubsku scenu koja ima svoje kombinacije žanrovske, muzičarske, koje su vrlo interesantne i koja vjerojatno neće nikad izaći na tu medijatiziranu scenu, makar je meni uzbudljivija i kvalitetnija od ono što prođe kroz sito rešeto ovih formatiziranih programa u kojima zapravo recimo u Hrvatskoj od radija, od 100 radija, jedino HRT 3 i Radio Student ja mogu slušati, sve ostalo, mislim, ako to sluša 99% ljudi, to je stvarno pranje mozga, tako da kogod malo drži do svoje mentalne kondicije i higijene, to ne sluša, ne? Tako da onda ne mogu zapravo ni suditi o tome što se sa stajališta iz tog ugla gledano od novih izvođača ima, ali ima ih koji su iz te klubske scene izašli, koji su vrlo kvalitetni i pokriven je vrlo širok žanrovski prostor, tako da mislim da što se muzike tiče da su ovo dobra vremena. A što se imena tiče, evo, to je sad taj Vojko V. Meni se, recimo, u zadnje vrijeme me Repetitor oduševio, tako da otkriva malo toplu vodu, oni su već sad postali band koji se etablirao, ali ja ih sad otkrivam, pa su oni meni novi, ne? I to mi je super što rade. Odlično. Pitanje, spomenuli ste rad na novom albumu, izdali ste par pjesama, singlova. Gdje stojimo tu, kakvi su planovi za budućnost? Pa sad postoji nekakav, kako su ti nosači zvuka, od kojih je zadnji bio CD koji je već propao.
znači oni su od tih, taj nosač zvuka je i prestao biti materijalan, sad je ostao na netu i slušao, ja isto, mislim, nemam gramofon, mislim da mi CD više ne radi, kompjuter više nemam taj slot za baciti CD i sad su mi ok, da, mislim, super mi je da mogu preko, plaćam lijepo 20 eura mjesečno za Spotify, tako neke Deezer Hi-Fi jer mi stalo da čujem to u dobrom zvuku i to mi je stvarno super da mogu vrlo brzo doći do muzika koje me zanimaju, ali to je naravno promijenilo onda ideju formata, znači više nije neki fizički format koji te vremenski ograničava i sad je single postao stvarno ponovo glavni nekakav format u kojem se muzika komponira i pjesme pišu. Zbog toga što ljudi zapravo umjesto da dobiju neki album ili neku kompilaciju, oni su sami radili sve svoje playliste i kompilacije i ti zapravo ne možeš računati da će više od, 5% ljudi koji su zainteresirani za jednu ili dvije tvoje pjesme, da će se stvarno upustiti u to da pažljivo više puta presluša album kao što se prije radilo, nego jednostavno od 12 pjesama na albumu, 2 ostanu po playlistama, 10 ih propadne. To je uzaludni ljubavni trud. Tako da sam sad izdali smo kao ekipa, mislim, 4 singla i to će ostati singlovi. Kako meni album, još uvijek kad si pisac, na primjer, ne možeš biti, mislim, možeš pisati kratke priče, duge priče, novele, romane, trilogije, ima 1000 formi. Tako da zapravo mislim da sad muzičari i autori koji imaju ima inspiracije i interesa za ono što rade, su slobodni da biraju svoju formu, nekad i uprkos tom kao nekom diktatu singla koji je sad nastao. I evo, ovaj čas radimo na tome da izdamo nešto što je album, koji će biti nešto između long playa i EP-a, možda 7-8 stvari, koje će biti jedan zaokruženi opus po zvuku, po temama, po stilu i to ćemo izdati kao album, ali nećemo izdavati nikakve singlove. Kog zanima, nek si to uzme kao album, mislim, može si on vaditi ti singlom, ali nećemo sad to baš zaključati lancima jednu stvar za drugu, ali je ideja da to funkcionira kao jedna cijelina. A ima 5-6 pjesama koji su super kao singlovi, koji neće biti na albumu, nego će snimiti u drugim uvjetima, s drugim zvukom, kao singlove. I možda za sami kraj da najavimo koncert u Beču, ako se sjećam dosta dobro, mart sljedeće godine. Da pozovemo sve slušatelje da na vrijeme obezbijede ulaznicu i da zahvalimo Darku Rundeku još jednom na izdvojenom vremenu. Hvala što vas zanima to što radim i uvijek nam je bilo super svirati u Beču i stvarno je Beč nekako za nas koji sviramo, za sve ljude koji, prije svega za sve ljude koji govore ovim našim štokavskim jezikom, da se okupimo zajedno i živimo u tom jeziku koji pjeva. Hvala. Tražio sam na vrhu planine anđele visine da mi kažu ime. Tražio sam u dubini mora odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, prevrćući raj i pakao. Ko se tamna oka dva, svijet bez korijena, ples je sve što znaš. Hey! Ko tek meni poslao, da mi anđelima hvališ posao. Tek meni poslao, da mi anđelima hvališ posao. Ima kita ova je,
travailler. Dis-moi qui t'a envoyé pour empêcher mes sens de travailler. Tražio sam na vrhu planine anđele visine da mi kažu ime. Tražio sam u dubini mora odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, prevrćući raj i pakao. Divlje kose, tamna oka dva, svijet bez korijena, ples je sve što zna. Ko tek ne bi poslao, da mi anđelima kvariš posao. Ko tek ne bi poslao, da mi anđelima kvariš posao. Dis-moi qui t'a envoyé pour empêcher mes anges de travailler. Dis-moi qui t'a envoyé pour empêcher mes anges de travailler. Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj, nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena slutiš prevaru, izdaju, izdaju. Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. A pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke.
tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena slutiš prevaru, izdaju, izdaju, pusti da ti svira, duša gine od tišine. Ne boj se buke, to što svira, to su ruke.